لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. И благодарност припади само Господаря Аллах Азза ва Джел. Господари сај сунален го Расулна хемсемокно, ами саме Аллах фалинаја, само тара Аллах Азза ва Джел помоше опросо даја. Родеја тара Аллах Азза ва Джел тара каламен тара марибила шебукја, касо Аллах Азза ва Джел ко право друго купутинал, ленашти никој ко далалетите лендарел, касо Аллах Азза ва Джел ко далалети камукел, ленашти никој ко право другото путинал. Сведочинава со на неја божанство достојно божеиваски покрај Аллах субханаху ва таала, ем сведочинава со Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем, дана Аллах скоро роби хем нескоро пейгамбери. Подсетињаме на маро племенито Господарю Аллах Азза ва Джел ко пиро китаби ва керидој, Оту мен кола суверенина дарам тара Аллах Азза ва Джел чачутника не дараја хем мамерен нисар освен са муслимани. Хем бакери оту мен кола суверенина дарам тара Аллах Азза ва Джел хем бакери само чачипа. О Аллахи ка подобрини од делија тумарен, ко простини од гунајна тумарен, а кој ка погорини песте Аллахеске, горескере пейгамбереске, па обчачи нас ко спеѓа. Ем чачикраске наистините хем најшука говор, така Аллах скоро говор, а најшука упута, да ни упуте посланикоски салаллаху алейхи ва саллем. Ем чачикраске најпилаче букјата на невечите букја ко ислами, свакова етне вичите бути ко ислами, тано бид'ату новотарија, свакова новотарија ленгари ки заблуда, а свако заблуда ки јаке дженебески. Сајте ме халален Која кратко насихати, иншалла, Аллах еске изинеја, хем мирен путник не джандипнаја, като ли намам те керам лаф, иншалла, таројек, мануш кова сосине манго ко Аллах Азза ва Джел, мануш кова сосине манго ко посланико салаллаху алейхи ва саллем, мануш кова сосине бенджардо ко ехлу сема, манго машкако мелекија, мануш каскоро спомено Аллах Азза ва Джел учесте маздинја, мануш кова со Аллах Азза ва Джел кемјавле довол практично примери свако леке инсанеске, свако леке муслиманеске кјакеја дуња. Мануш кова со ко биро имани достигнија о најучо степени тари такуа, пало посланико салаллаху алейхи ва саллем. Мануш кога со ко биро имани достигнија о најучо степени да распознај бај Аллах Азза ва Джел, пало пейгамбери салаллаху алейхи ва саллем. Ко биро ахлако, ко биро едепи, пири тербија, сине мануш кога со сине благо, нешно, ко леби леа.
Ако било ибадети Аллахи, оксиму билlah, ко било ибадети муглеа сапко ибадети, муглеа сапке дейга парилеске, со никој нашите довестрне таромауша. Од овај дано, кој Абу Бекр ради Аллаху теала анху. Казамлина само пилен препушугана демангајца потиши. Кеда керај Аллахи парален личност Абу Бекрески ради Аллаху анху, тогаш амин керај Аллахи тарвел паро исламско великани. Кеда керај Аллахи тари личност Абу Бекрески ради Аллаху анху, или било стао јавер асхабије пегамберского саллаллаху алейхи ва саллем, тегани амин керај Аллахи таро баре исламска великања, кола со сине цар очерења ки хавају. Соске спорединаја е асхабен, е черењенца, е звезденца. Познато да на амин ке палярен, со од звездета не створиме себе питримбуја. Прво, овен украс е дуњавочко небески. Овен украс баш од дуњавочко небо. Па ако звездета не украс упреки Хавај, тега ни од сахабија сине украс телеки дуња. Дујто од звездета не створиме, те овен ориентир е манушевски. Мануш следи ној одредени звезда, лаки место положба, следи ној ола, шајде резулт, че ги примам ги дестинации. Агар се на сахабија, Валлахи, кој било аменда? Те не било саве асхабе. Те си гледал лескоро илми, те пратинал лескоро живото, те пратини лескере стапке, те пратинал лескоро ибадети, Валлахи, каре сад, ги примам ги дестинација, а да ја да ноченети. Хем трито, очерењата не створиме да билеца дека ги не песмо непокорна джинја, односно шејтања. А за асафина синело сахабија, за кои близи леанетуллахи алейхи надарали света римане бубекрескоро, то е сиомерескоро, за посланико салаллаху алейхи ва саллем на ватерга, ја Омер, Валлахи никет надиклятнут о шејтани ки улица, а тена на шотари ја ведрик. Себе ке обари кој величина, Каски, таро имани таро, Омер ради Аллаху анху. О имани Омерескоро ради Аллаху анху, тарала с ним близе. Исто зарадеат звезда со гакини пес, па тарала друге непокорно, джине или шејтани. Али Валлахи, кеда кераја амин таро асхабије пегамберске алейхи селам, кеда проучинаја, изучинаја негово живото, дихаја со абдиве, наштите рака сабке мануша машкаријаменди. Наштите рака, а сабке мануша машкаријаменди. И си амин недостаток таро авторитет. Амин отерне, особено адла машкаријаменде, тинејџерија, таро дешуштар, дешупанч, дешушо берш. Себе писонанju приказките дикени, чачутни слики исламескини, пратинена ди саве футбалерен, пратинена ди се музичаре, ди се пеаче, ди се пунцо, и тако дајле, и тако дајле. Сарби кини песне, кој Абу Бекр ради Аллаху теала анху. Дали џама некој тумендар, сарби кини песне, кој Абу Бекр ради Аллаху анху. Абу Бекр сине јектаро леске кунје на димакија. Лескоро анаф, лескоро потполно анаф, пердо анаф сине Абдулла ибн Усман ибн Амир ибн Амр ибн Ҷаб ибн Саад ибн Тейб ибн Мурра ибн Ҷаб ибн Луайя ибн Галиб el-Qurayshi el-Taymi radiyallahu ta'ala anhu. Бијамојдано дујто берш анмуфил, дујто берш па од тога џај еспонеа, кеда ебреха таро јемен си дигја керушини кјаба. Со значој Абу Бекр ради Аллаху анху сине дуј берш потерно или потикно таро посланико салаллаху алейхи ва саллем. Сине оле повише на димакија, повише кунје на димакија, прекарија. Прво, забележи га Ибн Хиббан ки при хадиско збирка, кај Абу Бекр ради Аллаху анху сине наречено Атик. Атик. Оголосено
oslobodimo darijake dženevske. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam va rekao jeste: Ja Ebu Bekri, ente atikullahi minan. Ja Ebu Bekr, tut o Allahi oslobodinja od darijake dženevske. Halas, tu ja Ebu Bekr namete doprini tu ni iskraj dženevske kotiroteo. Tu se ja oslobodimo darovao. Koji yubatun, kod je da proživimo kole, тука кој е бизо хисаби го женет? Аллах. А кога си не? Ебу Бекр ради Аллах ану. Дуито надима си нелески? Ебу Бекр е Сидик. Пренесени има муслим, веродостојно сахих хадис, таро Енес ибн Малик, ова вакели, јектаро дивесао посланико салаллаху алейхи ва саллем, заедно Ебу Бекреја, Омереја и Османија, си не умрал о брдо Ухуд. Па Ухуд силно тресија, о посланико салаллаху алейхи ва саллем вакега, ја Ухуд, смириту со си упритулета на пејгамбери, Сидик hem duj shahidja. Mislim da je Sidik koji je Ebu Bekr hem shahidja Omer wa Uthman radijallahu anhu. Penena o shahidja so o Ebu Bekr radijallahu anhu pa da začavoro si ne podgotvimo toho Sidik o koga so je istino ljubivo. Odat koreskoro Ebu Kuhaf, gleda jektaro diresa, lila Ebu Bekre, i ga objavlja kodovat hanka i su obožavinena sine, božanstija pokraja Allahi Azza wa Jalla. Mukleo ljanan glav o kipi hubeli, hem pringa ovo močavo, anka vajtaro amaro devil. Ker koneski ibadeti, per koneski sežda. Pa penu Ebu Bekr radi Allahan, kada ti krumbole, Angrimande, некој да реглина, не саветаро хурме, не саветаро бара, не саветаро кашта, бил истихза, со исмејување. Хрна вакербјумо до реки песни, ако ту сјамо чачутно дево, нахраниман, напоиман, састакерман. Па хрна кеда ништо да одова на десингапес, хрна Ебу Бекр ради Аллаху ан, вакербјум ту сјам ховамно дево. Pa prema lelum kaš, hem pagnu kore. Hem da rodova dire, vallahi, uksimu billah, nikad na približinju vam pašeći go kipija. Nikad sečta na kega kiponeske, car džahili, o džahilijetu go anda u islamu. Nikad prema zina na kega, hem nikad prema alkohol na pila. Ebu Bekr radi Allahu anhu. Podolesko poslaniko sallallahu alaihi wa sallam vakaja koji hadis od ovakova su se ne najšukar ko bilo džahilije kulko, kovek najšukar ko islami, kada kahajloven o šerijatska propisije. Osne najšukar, najčisto ko džahilije kulko, si ne najzoran imane, najšukar mu'mini, od kako primjenja o islami. Penena o islamska učenjakija so o Ebu Bekr radi Allahu an, ki bestepena objedinjenja i pravednost Omereskiri radi Allahu an, ki bestepsinele i lač Osmaneskiri radi Allahu an, ki bestepsinele o hikmeti Alijaskoro radi Allahu an, ki bestepsinele o ilmi Ibni Abazeskoro radi Allahu an, ki bestepena sinele i hrabrost Taro Khalid bin Walid, pena sinele inteligencija taro Amr ibn al-As, hem i nežnost taro Ebu Ubejdi ibn Jarrah. Pa prema kada ka spojne zajedno, Omere, Osmane, Alija, Ibn Abaze, Khalid ibn Walid, Amr ibn al-As, hem Ebu Ubejdi ibn Jarrah, ka dobile prema kas Ebu Bekr radijallahu anhu. Sa kala plus, jednako Ebu Bekr radijallahu anhu. A kao si na dva paro islamsko velikani, molila na te Azza wa Jalla dua proživimjelja, podive nekijamekeskoro. Prarane prvo koga so primili u islami, Harumusha, sine Ebu Bekr radijallahu anhu. Prvo džubli so primili u islami sine i Daj Amari. Jer on nije poslanik osmi. Hatidža radijallahu anha.
Ataro čaure o Alija radijallahu anhu. Preneseni imam Muslim, preneseni imam Ahmed, ko bio Muslim, hadis, kode vakeri poslaniko sallallahu alaihi wa sallam, Jekaro divesai Kristi loki kjava, diklare penala o Utbe, poznato mušriko, hem panda disave avera mušrikija, vakerke šerea, hem penala prastandile, tvrdike peskupravo poslaniko sallallahu alaihi wa sallam. Počinjete kuvene pejgambere sallallahu alaihi wa sallam, te napadnine e najšukare insane, ko vas očekurike upravo mija kare pugljati. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kada dikrat o Ebu Bekr radijallahu anhu, uštingate žalte pomožile, uštingate žalte branini, poslaniko sallallahu alaihi wa sallam. Pa vake galike, ataktulune rajulen, man yuqale rabbi Allah, zartumen manjina, te mudaren manušikova sovakini, mo gospodarita no Allahi, kada šungira dva mušrikja, uštige upravo Ebu Bekr radijallahu anhu. Počinjete kumelne pire mastrencar i pire prencar. Od ozum marge Ebu Bekr radijallahu anhu, so uštigate branine poslaniko sallallahu alaihi wa sallam, so daromariva pelarine konestes. Pelarine Ebu Bekr radijallahu anhu konestes pa o sabaj, o sestini pes, akşameske. Kada pravo akşameske pire akşam, Janina je prvo lahko zova kako je Ebu Bekr radijallahu anhu. Mada fa'ala Rasulu sallallahu alaihi wa sallam. Sođe bio pejgamberi alaihi sallam. Suo lea, te nam udarjele, te nam povedni gele. Ejne human, ejne nebiji, kaj mo pejgamberi, kaj tamo? I familio resmeva kako je. Hajran, inne husari, o šukartamo, masikini. Ejne human, kaj tamo? خيرا إنه صارم شكرته سنين والله لا يذوق طعاما ولا شرابا حتى أراه والله نكف مسنا وحيرهم وبيله ساجدا للكلام فبيجلس كجاك وكذا أرجم ابن أبي أرجم وكذا أرجم ابن أبي أرجم وكذا كده سلطان وكذا بسمه o sahabi je poslanikoja sallallahu alaihi wa sallam. Pa kada nikaj pejgambere nekada rahati, smirisali duša Ebu Bekresti radijallahu anhu. A sa ko manji pa, spravo poslaniko sallallahu alaihi wa sallam, šajti ikro samo daro kalbi, samo s Ebu Bekre radijallahu anhu. Sa sovakeri ehadun min selef, jekaro selefu salih, prema Allahi azza wa jal. Prema lilasa o kalbi je manušenjeren, taro prvo čego posledno, prema dikraso o kalbi je poslaniko skoro najviše svetini. Taro najčisto, najkompetentno, pa odabirindjale o lesne, to ostar paluno pejgamberi, kova kola hatemun nebiji o imamu murselin. Poslaniko sallallahu alaihi wa sallam. Pa Allah azza wa jalla magate kerem oreske pomagači ako dini. Pa prva diklako kalbija saje manušenje ki dunija. Taro prvo čiko posledno. Diklaso kalbija e ashabengere tam je najčista, najbistra, najkompetentna te prihvatinen, a dva amaneti toren dumoje poslanikoske alaihi sallam. Soske mena bijadinu kovakte poslanikoske, men obeadini това асхаби е посланикот скоро алейхи салам. Allah je dikrao kalbija sajma mušekere. Dikra se samo od jedna generacija, dali najpotpuno, to je pomagače Allaheskine verake, a Allah je poslanikoske sallallahu alaihi wa sallam. A najšukarolenda, to je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu. Vakeri i Aisha radijallahu anha, ma raitu ebi, na dikrum mire dade, to po radosno, to po sretno, taro diveke da vakerbijalijske pejgamberi ja Ebu Bekr, neka džan sarine, neka keren hijra, neka našem, a tu ačo, tuka keren manca hijra.
Перла и Аиша радијаллаху анха надикнум никето одат порадосно, таро одовати веќе да вакегари се туман са какере хиджра. Иако джанда со Ебу Бекр радијаллаху анху чиволапетски пари опасност, кој дојдене против цело баро караваните или војска, али од љубов со осетили с него. Спрамо посланикот салаллаху алейхи ва саллем рушинала се сао бариере, а да вас тресем дан. А да вас Ебу Бекр радијаллаху таала анху. Па кога цитиге од туме хиджракоро, Ебу Бекр радијаллаху анху час играла се ангело посланикот пирала, час кажала паро посланикот. Час играла ангело посланикот, час палало посланикот. О пегамберот сам кава ке ја Ебу Бекр, соскету час играла ангелманде, час палиманде. Има ја Расулуллах. Валлахи кога се тинаман ки пустина, лакоро парипа, саадвасу иси ки пустина таро разна цверија, со шајте нападилим, тоа ме пали туте, kada игровава, со ако некој нешто нападига, е нападили ман. Кога ќе да давам годи, со муштикија деке шел кабиле, награда, кој ка стрелини е посланико, кој ка мудари е посланико, kada мера шава пали туте. Ако некој фрдиња стрелаја или копија, нека погоди има ман. Ме демолам на сум никој е ништо, али демолам ту, ка чоло лури Аллах е субхана саджи. Ака сме Ебу Бекр радијаллаху анху прелали. Акавасino mandó ashabi pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Кога ќе е прилика, заедно ја вере сахабенца, кога ќе е бабча тарве кемсарија. Ала кле шужо каш ладо. Бештиленца о сахабија почингете асан, а Ебу Бекр радијаллаху анху почингете рову. Перена ја Ебу Бекр, камесари не асаја, диса о шужо диве, диса ви шужи природа, само шужо каш сладовина, сарина саја, радосно ту душно ровеа, свипути, сорога капот. Ама валлахи, вазен ту нарушар наопред, а вас динге, хем дикле кечирикле. Пенге дихао чирико, тамам зор, пана е кадва чирико, ровеа гама манец. Пана валлахи, обле дини таро каш, Пиела панитаро разно канко дар гот мангела, лединико те мангела, пема геда камерор, на коволи хисаби ако Аллахи. Амен пема, Ебу Бекр, пема камера, а на женава сака след намаме господаря те баре човека. И ако си не наречимо атик, огова се ослободимо та јаки ке не меси. Али она препушни гапес, увек пирабја и дар по пироколину. Од вас Ебу Бекр радијаллаху таала анху. Валлахи, те пуштан абдиве е јахудијен. Вакерен амине тумен, кој дано најшукар манушакија каја дуња, пите рачуни не пејгамберен. Кој дано најшукар мануша, кавакерен туке најшукар мануша, синео беу Исраел, кола со следиње Муса алейхиссалам. Те пуштан е христијани, кој дано најшукар мануша, кавакерен хаваријун, оследбеници Иса алейхиссалам. А те пуштан, амарен муслимани под наводници, кола со едане джахилија, кола со истинен банги акида, кола со од ништо на халилета на ислами, кој да не од најлошна мануша, као кретке, о амала, е Мухамед алейхиссалам. О асхаби. Агеха, а зар не мануша кола кошење Ебу Бекр радијаллаху анху? Зар не мануша кола со лакетно најбаро муртеди отпадни кој веракортано, о Ебу Бекр радијаллаху анху. Зар не мануша кола со лакетна прво со катабот јаке џенеме сиртала Ебу Бекр? Зар не мануша кола со копиро шехадети во ведике со ова мануш мора да лакери код ова шехадетите признаените посведочини со Ебу Бекр заедно емерера османијата неки јаке џенеме сиртала. И кен Имам Малик рахимахуллах со вакеја. Имам Малик рахимахуллах. كان السلف يعلمون أولادهم حب أبا بكر وعمر كما يعلمونهم سورة من القرآن. Herna السلف الصالح سيكابين أسنى بيشابين تمانجين أبو بكر هم عمره ساسو سيكابين أسنى ديسابي سورة القرآن.
Zašto si kaverali ste disali surata o Kur'ani, a gdje si kavera ste prilećave, te mangien, Ebu Bekre, Omer. Amr ibn al-As radijallahu anhu bakiri. Puštune pejgambere sallallahu alaihi wa sallam, Eju nas ehabbu ilejk, ja Rasulullah. Koji taro manušatano tuke najmango, ja Rasulullah. Kale Aisha radijallahu anha. Ona i Aisha radijallahu anha. Pa bakiri, ومن الرجال حتى رموشا قال أبوها أكيد ودارت أقول أبو بكر رضي الله عنه تبصر ما قوي من جناي منكو يا عائشة رجولا تبصر ما رموشا من جناي منكو قوي ودارت أقول أبو بكر رضي الله عنه سوسو پیغمبر علیه السلام najviše naglas Ebu Bekra radijallahu anhu prvo پیغمبر علیه السلام prvo stari negdje ljudi ljubko islami primenjeno islami samo manušava kad nema nje a što je različina Muhammed Bukman, duj, 3 direte različina pa kao kratki odgovor da li ga primenjamo islami ili nam ili na Ebu Bekr ozbiljno Ebu Bekr leste samo što ljudi ljubko islami ovo da prihvatimo Bizo nisave šubha, bizo te dvumilipe, bizo te različnini samo što ljudi ljubko su islami odmah primenjeno a kaj prvo budi duj to budi penala Vakeli, sarne so pomoći njeman finansijski, so sine, dinge, dinare, mlihemija, te pomoći njeno dini, Allah je svoj razlođat, ne sarne neki splati umodla, sarne neki kozom dingema i razumljenje, ne poviše karodova. Herla osve, naš tu spejnu tirana, Ebu Bekreske radi Allahom. Oleske kairani, samo Allah je azzaođat koji je okutjan. Leske kairani, o Allahe azza wa jalla ko yawmul qiyamah. Pa pelona bespraralen ke do pejgambera alaihi salam pelona mormo hem svatinga so alo dive tirani pestire gospodarske subhanahu wa ta'ala vikini Aisha radijallahu anha hem bakeli nur Eba Bekri li usalli bin nas o Aisha naredi Ebu Bekreske vaker tire da deske triklo de vodino de manušeko po namaz, po džematu. Mur Eba Bekri li usalli bin nas. Naredi Ebu Bekreske te vodini emanušen po namaz. Pa je Aisha radijallahu anha tavakeri. Ja Rasulullah, innehu ređulun šedidul bukar. Ja Rasulullah, tu najšukar džaljan. Ovdano manuš so budrovala po namazu. Samo so dalo tekbiri, so počinje alhamdulillahi rabbil alamin. Hela počinite rovali. Ništa vam žena štite šumene ko namaz. Hela, ja Aisha, nur Eba Bekri usalli bin nas. O Aisha, naredi Ebu Bekreske, te vodine vam žen ko namaz. Ja Rasulullah, innehu ređulun šedidul bukar. Ovdano put rovala ko namaz. Manuško osme put, žalostno vileja. Manušno da robilo imani na štite terdona gloko Allah ima se ođer. Daj dar po namazu. A glasno je Ebu Bekr, radi Allahu, djala anhu. Pa prema peski da mu lo pejgambera alaihi salam, kedi jepe so muhađirije eno insarije, te diken si postik koji kol halifa. Te na uštol buna, te na poja kupes fitna, te na rušini pes na tvoje disle so sine muslimanem. Pušti je Ebu Bekr, radi Allahu anhu, akirja. Ako kućena mama, me mislava da ga menke halifa valjani to, eli Omeri radijallahu anhu, eli Ebu Ubejdi bin Đerah. Pušti ga Omeri radijallahu anhu radijallahu anhu. Pajdalen, kas o peygamberi muklale te vodine ame ko namazi. Kas je sine naredimo, dovola mi je imame ko namazi, sarno akirge, Peygamberi vaktiye Ebu Bekreske, puštite valija radijallahu anhu radijallahu anhu. Wallahi, ako peygamberi sine razija zadovoljno, o Ebu Bekr te vodini amin po namazi, to da španta biovolastne poradosno, pozadovoljno, te vodini amin po amarudini. Pa zar ne, vaktiye ke glasoja, ja Ebu Bekr, tu ko je amaru halifa. Ko Ebu Bekr radijallahu anhu, puštite hudba, prva lafija, pali zahvala, salavat je poslanikovske vakirja, o tu men mire prajla.
Тумен одабиринген ме тоа тумаро халифа, али валлахи мена свимо најшукар маштари кумен. Не скромност. Замисли на мен, кога би оваја светници власт или си позиција, Аллах акбар, па мен мангаја машати што немам ги го пре, па мен мангаја машати би ги наме шеја ефенди беш, па, субханаллах. Плато мен одабиринген ме тоа тумаро халифа, али валлахи мена свимо најшукар маштари кумен. Ако си кој исправно думо, подржи неман. Али пенала ако дикена со грешником, поправи неман, емпира неман кочачуно дромо. Кеда шуке правилни се фамилии, со Ебу Бекр ради Аллаху анвар товал, халифа, джасне редовно музинала неке си ме пуснем, кеда шуки уло халифа вакеде готово. Ами си е мискинија, Аллах фамилија си е единја, Пика ми се единија, никој на обратинја ми не пашна, единствено с неја ми е Ебу Бекр. Ела када около халифа, баре опасне, најдове там, време најде. Ами ке накаоте музинал, амаре музен. Када шукеа до Ебу Бекр, баке ка валлахи, о Ебу Бекр без Ебу Бекр, емсар муслимани обично, емсар халифа. Ела кој исто моменти гело, Емузиња дајле, чистине чито, епузнен одоре јетимине. Одосе Ебу Бекр, кој се пилјо посланика алейхиссалам, деверено без кој имане Ебу Бекрескоро, што без кој ектаси, ему имани сема шејкоро ки дуња, кој имане Ебу Бекрескоро кој попаро него сао имани, ема шејкоро ки дуња. Кеда некој кафалинот си Ебу Бекр ради Аллаху анху. Кафалинот ли? Ебу Бекр, маша Аллах и најшкар маштара. Цело рата каула по намазу, цело ден постинала, највише четинал Курани, отара сафо, сова ке мислиме о Ебу Бекр ради Аллаху. Кај лол сме прајари, валлахи, кај лол ко пиро муј, кај лол пиро шерој кава кери, ја Аллах. Ја Аллах, Аллахуме гфирли ма ла ја'ламун. О Аллах, опрости мање себеби адава сола на џанина манда. Чова фалилена ман, дучена ми е надорешна буѓа, али ме најшугарман пенџараман. Ме џанама Аллах гарамне грегија машкарман де туте ја Рабби. Опрости мање, башјата сола на џанина манда. Оџеанни хајран мимма једунун. А керман пошугар тоа тарова сола мислите на манда. Ако вас е Ебу Бекр ради Аллаху таа анху. Кеда белоти смртно постела, Нескре палумела фјасине. О Аллах, керман темерак са муслимани. Хемкеда кога проживимо, керман това во друштво, мине салихин. Таро благола со сме, шукар инсанија ки дуња. Пренесена бе прарено Аллахи, посланико алейхиссалам кеда белоти смртно постела. Свако е кеа сависмене постепно удара, кој се аркувала се по посланико алейхиссалам. Па уно време, пред време посланико алейхиссалам, пеѓа панден за удара, сахабејлере, освен мукен папо само удара Ебу Бекрескоро. Значи за удара сахабејлере, удара Береско, удара Сманеско, удара таро, Талха ибн Убейдуллах, таро Ебу Убейд ибн Џарах, таро за удара панден сахабејлере, само удара Ебу Бекрескоро ме по папо. Ошај ке ти год пишу изидите кон мандамре. Ко замангелари сме посланико салаллаху алейхи ва саллем, Ебу Бекре ради Аллаху таала анху. Ебу Бекр ради Аллаху анху прагари, шове џеннетаро ашере мубеширин, каскетамо дело џеннети, обечимо џеннети, шове ослободињани ко џахидетуко таро робство. Вига укупно шове ке саната ијаде златна бихемија. Хемкерга олен даава те приминен во исламот. Ал вас не, кој Ебу Бекр ради Аллаху анху. Исламно генерација, кола ке вакејо пејгамбери салаллаху алейхи ва саллем, кунтум хајрел уммети ухриџет линнас. Тумен се најшукар уммети кој Христова машкар помануша. Замислите предавен само чувство сине ко калбие Муазе ибн Џебел ради Аллаху анху, кеда пејгамбери алейхиссалам масаргале таровас. Хем испратилјале ко громот е цидел ко Јемен.
Или замислите да ваќе гледа се, Муазес ради Аллаху анху пейгамбер алейхиссалам, ја Муаз, inni uhibbuke fillah. O Muaz, me çaçe mangava tutkuana ve Allah esirası. Sonra o zetti ya Muaz tutku cebel, ke do peygamberi vakil gelesi, ya Muaz, me çaçe mangava tutkuana ve Allah esirası. Samo čustvo sine, Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, ke do peygamberi ke gelesi dova vakil doje, Allahumma zakihu fid din, wa alimhu tevhid. O Allah uputinle ku islami, hem sikavle od tefsire Kur'aneskog. Samo čustvo sine Alija radijallahu anhu, susretninjava Alija radijallahu anhu bilo gori, kada makedjansko peygamberi, kada makedjan, ta Isra koja zasnala kada, o golema mršetke, koju Allah, Gospod mangela je Allahe, hem je peygambere, a hem o Allah i o peygamberi mangelove. Sarno će kog je besu, Allah besu, taj studio pa ostava i ja radijallahu anhu. Samo čustvo si neko kalbi, Sa'd ibn Waqas, kada makedjansko peygamberi, ja Sa'd, Gagi ne srevaja, Wallahi pomango se manje tarbi daje tarbi odal. Sosetim je Osmani radijallahu anhu bilo govorim, samo čustvo Allah pradali, kada oprednja i vojska da ubika da Ebuk. Pa kada peygamberi, ja Osman, palo akavadi ve, ništa više tuke naka na štetini, čikec jam čekot jaka je brnjom. Samo čustvo si ne, Ebu Musa el-Ešari radijallahu anhu. Kada makedjansko peygamberi, ja Abdullah, prala koga bi i keaman si ne erati, kozom susine radosno, hem uživinjom, sošunjom sarčetinea o Kur'anu. Samo čustvo se ti jako bilo govorim o Sa'id ibn Yazid radijallahu anhu, kada peygambera se nam garinjale koresko šero. Hem kegarske dova, budte živinam, pa živinja bud bešao Sa'id ibn Yazid. Prala partnere se rebala, osmem prema samo od ova kankode doprinjale peygamberi sallallahu alaihi wa sallam. A dva kana čino balanske rekale na partnere. Daj dove poslani posti sallallahu alaihi wa sallam. Sosetina sino Isarije, kada peygamberi alaihi sallam keljao reke, koga samo manuša, tari dunja vicnena se, tari akaja strana i dorinaki, a o Isarije tari akaja strana, tari dorina, bebi džava se pa o Isarije. Koliko poslaniku alaihi sallam, Buhari hadis sahiva keljao, penala oznako taro imani, ano ljubov spremu Isarije. A prema oznaku taro kufri, tamo i mržna prema Isarije. Sosjetnik je Ebu Bekr radijallahu anhu bilo govorim samo čustva dva, kada uštigao peygambera alaihissalama poslava sahabima keljao. Wallahi koga bila vas ne disave sa Halil, prijatelji, maška tumende, bila vas ne Ebu Bekre, ali mande Allah ilama sa Halil. Esko amal, la ilaha illallah. Samo čustvo istinja dva, kada šutjeli ga Iša radijallahu anha, so kada kapučeksne peygambere, Eju nas behaku ilej, kas najviše manja, bizote tumini beva kenisne, Aisha radijallahu anha. Samo li čustvo si ne, bila reko korim, kada makedjansko peygamberi ja Bilal, me penera tišun džum, tirena lena ko dženeti angeder mande, samo i badeti kereja tu, so tirena lena angeder mande kada ko dženeti. Samo li čustvo si ne, Omer radijallahu anha, kada peygamberi alaihissalam keljao, Haveneski udara, neka tvojom mene a neki mande, hem radim kelim gole, soğuktan cennetlija. Soğusetirina se pralaren o sahabija, sa o nijametisine adava, sozneren možnost i vehem i rad, dedikenko mubarek mumin, poslanikovsko, sallallahu alaihi wa sallam. A džamljani su je panda pobitno kao stara kao svakim. Samo li čustvo ko volu, Amende, inša Allah, kada kad kaj peygambere ka haud. Kada peygambere alaihissalam kad kala mene kao gelo, kaj sijem tumen sijem bile ahbabi, a kad se mesim si ležendo ki dunja se dikavnen. Tumen nadiklenman, ale man gena man sijem.
Тумена ди крема на лисијенсите спремно дене цело дунија само до секунда од това друштво. Авен музиманте, беман гава тумен сиен биле ахбабија, това тумен е шефаачија, hem заедно манзат јакумен по дженнету. Молиме Аллах азза ва џел, това Аллах ахбабија. Молиме Аллах азза ва џел те това по дженнети, hem това заедно по друштво. Посланикоја салаллаху алейхи ва саллем. Ebu Bekre, Ömer'e, Osman'e, Ali'ye hem sahi najšugarı sahabenca, hem sindikonca, hem salihinenca. Volna Allah azze ve cel amor imani te zojarıl, volna Allah azze ve cel ihlas kamen te dil, istrajnost kelime šugar buka, volna Allah azze ve cel inşallah saçta kelime amen akatea gahar, tekidala min zajedno po džennetul firdevsi, wa akhiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.